O ku o tene whakatapu ki he kaukori tutuko toa peu na mea mai ke polkalama o e ahoni. Ka ki mua patatu ki hoko atu, o koreni ki a whaiwhikau ka te ta whinau. Kene kamatai mai mua eni I he whonganga maheni patatu ki hoko atu. Malo. I daulo. O dua mas o mau whastai atu ko iko tau I maru ba mai tau. Pea mo e whahaf mo ui ko whai e awhiona. Ki he whare o ha mo e o fō, pea pehe ki hou eki. Pare mia, pehe ki he kauako tutuku hono ko toi pe ako marunga ko tonga, pea mo kakai o tonga. Taru me he whaitamaki nai hoko I he whasinga u te mausitua ki ai. O maurot mo kore ki awhiona, ki te kei tau mo ke whakaloto ai o tua ai ngai tokon, I hake aki ak nau tolu. Ko nau inasi, mo to whanga I whainga tāpea ki whea wai pepa mo awhiona, to lotonga ngai harapononga ke. O nau whoua, ki he kumia nonga pa mo whia maarie, pia pihe whoki. Ki he whetokoni aki o whakahoko. Mau lot mo koreat ki awhiona. Ke kau I Palestinio, kau aku tutuko aku marunga ko tonga whakau ka tāna. Ki whakauta pe pihe whoki he ko mit koeni, me kau aku tutuko hono ko toa pe. Malotu ke mai hapoto, moa mama, moa keresi o tua. Ke maurawa ke tongia ko ni wafa aro ko si sukaraisi. Amen. Malo. Now, hangi koe ka lotu no ko tawhanonga ki ai. Ko tui o kuongo, ki he tonga kotoa, pea tau tatu whito ki he tau kaunga ako koia o kunau kei tonga. Ai tau whane o whanga ai whanua he ngai ako ni ko mari watu. Koe aku atu he kaunga mamahe mo ngai whamiri koia, o siki nā tolu ne nāu pekia, tupu mei he whatamaki nai hoko. Kau te ongo whoki koe maino mai koe lahe mau ki he ki motu I otu moa, ka moa whoki e lausi I, pia manuku alofa whoki. I he lotonga ni, te kai kakata ngai whamatalo o mai ki he tūkunga koe whanua, a mea māloa ni ku tau whanongo, mao ngahi ongo sisi ipe, kau haa mai mei ai, na ai manawa si na na futotu ai mau na hoko ke whanua, ka maino mai o ku kei tonga pea tonga. Whamalo atu he mai whanga maari ko ni, koe auto ki he whai matawho, ko programa nga mahe nia ko listutuku. Ai aku maalunga tonga I New Zealand, pea hange koea koe tau kau whakaapu, whia finite mo mea tau mai peki ai. Te koranga ke nau whawhiloak peki nau tolu, ko tui o ku whia e kau korismua, o ku nau mea I kotoa ki mo tolu hen, o kua mo e kau korismui ma korislolo tonga, o kua ke nau mea I peko haiki mo tolu. E ne pehe, te au kamata pe me he yango whawhine, tarita whoko I lahi ia, tarita, ke tuatu, ke koe ke whawhiloak mai koe, mo e oskapa tau toki wilo takai holo, pa whoki mai ko ata whakamari ke o mai manat meri ke he api a kofo. Tarita tuatu ko hiki kamata mai malo. E whakahoko mai kia te ki tau tolu, tau te aurere mai kia whakoini. Ia pahange ko lau, popo wate ki o, popo ki ofa ki tonga, ki tau ngai whamiri, pe ngata pei ko hoa whakusi kei tonga pe. O wingoa ko tarita manu ta auwha, na huu ke he tonga hai I he tahi wano taha, I he tahi wano fitu. Pea na mau, kau huu na mau toko tolu fitu, pako mau laki whai a koko kātu I mokwafi. Pea hange peko ngai tala noa ko ai huu kai ke poto I rea whakaparangi, ka na whai pe ai
whainga, o sa te anga he wike kulawa ke. Al whataha peta e ilo, moe mā. Koe mā koe ke rea ke ilo pe kuanga whawhewhe. Ilo penga e koe rea ka koe string koe se te si koe ke kakatona ki whaingata. Kai ke, kai whai pe whoki koe. Hange peko tau toko tau, peko tau o kei koe tau wako. Nai whai atu pepea, ilo koe ka pauti te mai pe ta ki te poto ki te whapalani. Koe mau kalasian ko glani nai toko tolu fitu. E mau kamata. Pea taimi kona mau osi ai. Koe toko uoua pe mau kalasina e toi. Pana e whainga na toki huu mai loto ai. Koe au ke time school si koe toko uoua pe pa mau sivi. Koe toko taha ono pe na lava. Pea koe taimi fuko ia koe sivi maalunga taha pe ia he ono fitu koe school certificate. New Zealand school certificate. Pea osi pe o mau tau. Pea fotu mahalo ai form 6 e ono hiva. Aia o mau miss out ai mau tolu. Ka pau na mau ke whiho 4 e form 6. Ka mau mau scholarship i rewa mau tolu. O mai rewa scholarship. Na koe mea na whiakau ki ai koe accountancy. Ka na ai atu whokia o tau mai ki whia mau pe o kupau ki o mai scholarship koe i he whia mau ai pure anga. E mau koe kau ngāwe. Koe ai na mai rewa scholarship i kau ke alo ako physiotherapist i Fiji School of Medicine i Fiji. Na tau tolu ai a koe ono walu ke fitu noa. Pea whoke atu rewa ki tonga o ngāwe ai me fitu taha ke fitu wha. Pea ma hiki mai rewa moku ta ten husband ki Nusilani o ke inofo ai pewa o ke taimi. Pea mahalo ko ia peka e atu ke Ia. o katoa take. Ia malapito. Tarita o mai whamtana ko ia. Kai kano ke he physiotherapist pe moe accounting. You have to mess up your account sometimes, you know? Siva, young sister. Kore ke whanga ngai whātaputa pe ko sarapaki. Kai ata ke hoka te tau polokalama. Ko kuhingoa ko e risiva man ki na hoi. Ko e nai hu ke tonga skulu i tahi wano walu. Na mau hu, na mau tau fit noa. Ko mau whaia ko kalo a whalau motui. Pea mo sāne tupo. Pea sāne tu fui. Ma hu at whoki o ku hange pe koe lava tarita. Koe pega whoki he rea whapalangi. Pea o ku hange koe lau. Koe toi maa kai toi whewhe ko paupe ke whenge wha harea whapalangi koe ngā mea ngope ne broken i hango lau ke broken pe au ki taimini kau. Ka nai whai pe ai whenga paksai po nai whahinga nai na nau i side school o nau ki waweangi nau re whapalangi ka ke. Ma hua te hono walu ma ne mau os mai ke fit wha. Koe taue ne mau os e ne mau wawa ma tō ke taim ko e whomono. I he taim ko na mau i he ako ai. Koe mau kalasi nai. Tō lahi api tō pau kaipe me whahinga ia ko nau osi tō tau. Ka ko ino ke kalauta. Ko vika mafi mo vika tau whawea. Ko Cecilia Fifita. Ko Siria Whamango. Suria Tinuku. Tolu Whaaui. Ko Tevita Maka. Susana Mangisi. Lopinti Wakano. Ane Paiva Ilo. A Seintonga. Ai Whiriai Tamin ko Tiris Paupula. A Bryce. Kuna kefu, ko latai nuku tahafe, leo ta tuitahi tahafe, ko politika, paongo, satis unipola ko mama watu, risate tatola, kasa fisinaua,
ala toi tu mala ko me kaka to e mau kalasi tu ke pe na wasi fainga ko taumia kaku lai pe mo fainga ko na si to tawa to Steven Finau po Sione Vaca ko Tevita Topui ai senio la tu si fainga ko na mo atu kau ku mahalo ko me pe ko manatu he tai mini ka tau ho kata te fai pa manatu ki ai mat meri o tong high school malo se ki io ko pela ta Salote Salote ko ma ka mai ki programa FFNI ma sa de mala la mai Taulava. io mau di vilo da kano tak mi te ni ma ko e pa fe loak mai ki motor te ria na kai ke lava I he kolismui me kolisoro tonga a motor ko na e mo I he api ako ko osa tarita pe mo siva ka fe ki he mo tanga pa se pata fok mai ka ko Salote Samuel tonga o ku ilo fok a Samuel tonga ko e tahaya ta ko ta ko tonga ngau inu sura ni ngai hon o kui ko kueri ka kono ingo to no ko Samuel to da fai mai ha fa fe loaki as ka pata hoka de ta final ta toki fok mai leva ki a Salote pata toki hoka tu me malo Halo, Sevita. Dia fanga pe pata ko na ku odo faki la ke fa ko hilo ki bolo kama ko ni o duan fa malo ki komiti in fa fe do ne fe o fi au pito pe ke ala mai ke po me ko ni ka ku stu ai ke na gua tai mano tolu ana osi tai mano hiba ke malang sa ko tangata ko mo bete falat ke makasi ang nakita ko ng tupo me pio de kamda ken na tugi mo manat ken ki ang nawaga ng kolaki ku fakanga sama iki yung fitan pi ke la yo mo time ken awak ko ai ka mbea ngatong alfa be ko fiken mas ngatong sonitai ko loloa arison dupo before ke ka di final memang uye benai ben menga hito ke he na mau ofia bino ngatong la tan no pikul tang toto hel aku mahal dari de tok hokot amu yang sefita ko ngata he ko hi ko fela ve ki he na mau ko na ma de tonga ai ko ngefeng mari ma mo ui tu punga pe ku fa mari gana ma me tonga io mala pito kweli mana pe te au o sio ko mana ko ki ta mana ka fa ka inga ke mo te pagalata kana mai no mai na kai te to kale re ke lo me area he ko sio ke re o a pe ho ta va ji nga na wa fere mai ke ai fa ka ke te final pa to fok mai ka Salote a ta ro ma ta tini teta io malo pito se vitange ko me ko na pe kia to ta kueri na ma hu ka ta tai wa no tolu ai na si ka wa me ni na kalasi ia Paula Javier ya na kuya ipe alo au ke tai wa no fitu pe au ikia me ya yo alu ro I ono walu I me ana aga time fra fia au pito me time o nga pika tiawe ai mai tau na ku tonga high school ai ma na ke mau to la mau to ko na lava mai me nga ya ko tewa si oia Siria na ku ko ia ki io mau tau hanga ke tiau mahalo ko ke mona son po ko ke pe la ve pena tai ha ava mai
me nga ia ko te we me primary school ko ia e ia na Koe ako te whena ke nuku koe, he? io aba me ko te ko ia e nuku e me sorry at pe ko kingo ai ko te ta final le mai me nuku me mari pe ko e hake ko ne tahi tu lo to fo no pe nuku ia kai ko Ia. ka ko ia ko i framatala pe ko ra fai tu Malo te tu whaku mai ka koe. Ka tau Afrika le mai ka salat, sa te manoa. Salat te. Koia. Malo e tau lava ke pia fin, e fita ka mai kau ngā kalanoa e pia fini. Whawhiloa ki atuau. Ko ku hingo he ke ia koko salo te manu. Nā nof piko fo o. Koe ko mātua man tui fok ka pau nei kai o mātua ke kiwi henia. Ko whae ko litia pātea, ko e kolomotua, o tui pia moha ano, pia ko tamai ko i tātai ko tupo tau na holo, me i hunga momua, ko kau nofo mai ko toa ia ki kolofo o. Nau ka mata he tau tā hiwa ono noa pa o se taiwa ono nima, taim ko ena ke taha pe ka si na ka ke toi ua ia. Pea maumonu ia he taim ko ia, na ka ke toi wha apply ia ke skola sipi ko e mau pe ko e te school si hau. Ka koe kai ke, koe e mau kalasi mana mau toko o fulu tup, na mau hu atu ke ki whare koe ni, hanga ki whare sotia. Pa koe mau whai a koko kao tui no kuawhe, te mau manatu le rei ki he ngai mea na e hoko ai, ke hoko atu pe mapu paka, mo mapu keke. Pea koe taimi koe tā whawhango, koe tiri a koe ka lere, koe ke te amea koe os, whare e mapu. Koe a ki marat meri e taimini, se fita malo pito. Malo pe to salate, malo e lava mai. O kumau mana tu le rei, ai fulalo mango koe na mo tolu he mahana e kai mango e api ako. Yo fulalo mango he to mango ko to ape. Ana na tu fok, hanga mai beki mala e kula. Pako mahau ana e sai ho mapu fok he na ila he mapu. He lalo mango koe na mo tolu he taimi koe ya. Tau fok e mo e katarita, malo e whakapiloaki mai. Ko tu mahino e hai tolu ko tohen. Nā ngā rabe whai koat o se whita haori, tahiwa ni mahi wā, re mai me rota whoa mo uiha, mo lo whanga mo monga one, uhen tui New Zealand ngai tau lahi. Ka koe whawhiroa kia tueni ki tau programa ngā maheni koia e au tōki whai mata, e ka waka tutuku i New Zealand. O kutu o tāni mai me he mata pā, Siaosi, ke toki foki ki ai ka muian ka tau hoka mua ka tarita hen ka toki sio pe koe. Mai tangata koe tuki mai tu a. Tarita koe ta koe mo tōna ke lawa foko pe ko inga koe osio mo sivi, mo hak mo toki no silan, hau ki fisi pa toki foki. Ka koe sio eni ke talwe ho mawahe me api ako. Ia ho ngai sio ki he marat meri ki he whiohi mo e tau ka koe si tuku e ngai whanua koto a pe, koe wha alfok me hen ki tonga. Wha mui I he whamanatu koho tau ngai aho. Tō maha ki mea si ipe, me ngai manatu me rie, ko hika tau hoko atu ki tau sio ki toi ngai kau whakawhi o e whiawhini. Mālo. Ia, malo se fita. Koe ngai manatu me rie, koe ai whewhi koe koe si utuku. Koe highlight ia ke e kumo ui I e tau ki he tau. Kako whenga maupe ke alu maupe ke tau ke reunion ai tonga high school. Ko hinga pe ke whakalata I te awatu koe o kai ke te sio pe ke te kalasi. Kai koe kalasi nai kai mua ia kita, kalasi nai mui ia kita. Moe kalasi pe nai kai ke te maheni moia o whae maheni. Oku te ngoi te awatu oku tau le volo ta tau ko to api. E koe anga ia koe e tau mea koe tau api ako. Koe, tarisi mau ko mi maha me ai e se. Koe. Can you Ia, ke o katu pe. Ia. Ia.
Pea, koe tau ko toa pe, o ku save holiday, ke toki to'o pe he taimi ko whai ai ko e tau school reunion, tong high school reunion. Pea aku whakalata e alu ko ia he ko hinga hange ko pulau. O ku koike te lau ia pe, na e osi e te ako pe na te aotaha pe he api ako pe na pe ku mao hato mata i tohi pe na te nofo pe ki tai au, like whae pe pa te maari pe pa te nofo. Koe tō koe ke u high school reunion, everybody, that's how I feel. I feel like we are all the same, we are all human beings. O koe ke te ataha sayang e, just because o la sayang en ulai nau paanga mo he afo mea ikai. Koe taimi koe o ku oai ke whae whataha, koe taimi koe o whamanata e ngai mea koe na whawhai koe hea ko. Well, Ko mana how been ia. Pera koe I whawhake alpehe, ka sai taha taimi koe o host ea ngai whanua ke he. Koe ngā whaku tau atu tō koe ki tau toi stress. Keno ai koe pai ngai polo kalamo mo mea e se whitai. go here. Koe tau whai ope tau tō koe whai enjoy at atape. Opo. Pa koe, that's my life. Koe, I just live ke winga pe koe highlight e kumo ui ai reunion ni. He ko te alatu mau e te fie fia. He ku ke tau, koe tau o koe ke tau te ongo I ko pehe o ku ha mo ha e toka taha koe. We all there as a human being. Yeah. Pe koe mea ko wifi ai whalata I koe o. Pe ko a minister koe, pe ko ha fisherman, it doesn't matter. We are all the fact is na tau o ki tong high school, pa na mau e tau rerei me tong high school. Ko au ko tau fitu ai. And I've changed professions so many times. Ko hea nau hau koe hau mei tonga ki New Zealand ni, pa hule wau ia o accountant. E taimi koe nau. O kai ke maa whakamatai toi accountant, maa pe ku tikite. Pea alpeo ngāue, o saipe ngāue, o mai o promote pe o accountant, e kau taha pe nau ngāue ki ai. Pa alme hen ki Amerika. Pea rat ki Amerika, koe another change of profession. Okay. Ko mea ko ilo I koe benefit ia ko au tong high school. Kai ke wiri fia, you know, it's a challenge. Of course. Ko mea ia koe ifo koe te alu te ilo te lava rea, te lava whakamatala, lava mahino, whai a communication. Ka walewa ki Amerika pa hure wako nurse. O lava a ia pau ngau e rewa as a nurse. Pau whoki mai ki hen, back to the office. So that's my life. I've changed profession so many times. Ko inga pe, koe whakaloto lahi ia he te alu koe tong high school. And tau mai ki te speak up. Ko tau no whaki api, ka rea mai e mātou ape ko hataha e pāmiri, tapu ke te toerea. Tā lai koe tau mutu. Pau pe ke te mea. Nau whaingata ai api te alu koe ke api ako, he tau mai koe ke eke mai ke, what do you think? Pea, kai whai pe whoki. O te ilo ai koe mea pe ke te get ahead, ko pau ke te whakamatala, ko pau ke te whakawhekiki. Pea, koe ngahi toonga ia koe, ko ngoi, there was really a benefit. Pea tua, Malo. e hoka tatake, malo. Yeah. Siva, maina whakakohiko e, you had an older sister at school. Na toko nia ki ohu mai ki api ako. Next 4 minutes for you, Siva. How did it go? Fefe. Malo se pit. Koia, na e hange ko ki papa te ki hala ia he ko inga my older sister, ne o suia ki high school, and I kai ia fuloko. You know, kai ia fuloko pe ia ki te awe kua tu. Ko inga pe ko sianga ma ko mato akia ke ina lahi ko na ko high school. Kako mea tatau pe ai whenga kon koe ke whai ha pe mai no ak fok he ko inga fok tapere whaka
phá tổ nga cái này phải về ngày mẫu ấy coi nga coi đẹp mạo coi đẹp phá tổ nga coi ngày mẫu hay tổ mũi coi ngày về phần gì màu lao này hoặc coi này phải ngày mẫu bé quá có bé ít tổ nga quá cái thay vì fit phá bé nó phá mẹ có hùa ngáo hay bằng cái tổ nga he tau e tolu hoka pe mai mau e hoa pe oska pe ma toki hiki mai hen I fitu hiwa mai maki pe na mai na tata tau hawa pe ken ia foki ko ka tai e ya tai ke no fo babysitter ke ngi ko tonga ke ha kau to tama fe kau to tam ka no fai pe ia pi o toki huat pe ia nga o e valu ni mana hure wanga o he pange National Bank o ngā ue ai pe ai o ki he piwa fitu pe au os mai me ai pe au hikat ka sereria o ngā ue au ke wafe mataha tau te whoki mai o toi hu ki he pange inset ai ko ke iai pe au ki taimin ai ko mahalo nei kai ke fuloko outgoing ngau hange ko te hina lahi ke to riwe ko professional pe foi lere pe ko ya lere ai pe au mai ke aon pa ko ke mau pe ai ke ngau pe me ap ke ngai aon ka we hu ye high school ya monu ia ke ki ta ko nga ke te lava o mau ai te mo ui pa te lava le papa lang te hau ki he ni te lava pe of communicate mo kakai he kawia he ngai me alere na hoka kita I te hu ko ki high school ko nga ko lava ai pe tu ta ki he te ha ke ni te ilo pe ko kakai pe na ore fa pala te ha pe ko ya fu o mui ki kita ai te fe mai no akeni o te mau pe te ki ngau na kau fo ke ai high school ai o reunion ye me fa fia ke te alo hange pe ko te na de la he o hol he o reunion hange ko te ki holiday pe ke ta na ki pe ke me ko a reunion pe pa fenga I ma te ki se ni te ke lava ma te totong ke te al ki ai e ko te to pe ko ki reunion ko te al do ta pe ko hange ko ha ma ha fa ko te lava ki ta to e ko nga ma ai fia mo kau to wako kau ma ai to wako ki mui mo kau to wako ki mua ai ngo ke he pe ai tau time go tau whakatahata hai tau whering ia kia mau pe tau kia hango mau luta tau whoki mai I ngai whiohi ai koristu tuku ang mahalo ko ngai mea pe au mana tui se fita ka tau hoko atu ia mahalo to kon mai ngahi we do a hoko ke mo I think the school offered us a certain amount of confidence to be able to go out into the world and do what you can with what you've got. One of those, Grady, I think if anything, Grady has probably have an overabundance of confidence. So let's hear what he has done since we saw him last. Of course I do, and you know who to blame. Yeah, of course. Yeah. Yes. Okay. Is it the wow folk mo to fin to go at what I no to kasi that what I guys musiba me no na ma to fan mo ko fu direction na ho me St Mary of Form 6 in Tonga High fakulog mau ai to on na Tonga High School ka to nếu này na konga na ko na fa Silan ko ta ba fa to ka se ta ba lo no ko isi a do ta he ba fi to ko si ori ta he ba lo hi ba to rini ta he Ivanoa ko Katrina ko ta mo hi ba wa ko chin aku mahanga kalau mau lihat
lang ngaria si alakla ka koe kelap na ngai mi fa story na hong koi hok tai mi itong hai ma ko lagi be mo manat na tai mi ta na tau form 5 ka tok school si na ia fa hinga ia apa 5th below 5th ke 5A 5B na hiki be ia tau tahapi pe hiki pe tau tahapi form 5 pe si na ka fa mari ko ia ka ola he pinga me ia me mau tau wow tu ta sa sia ko tanga ta vai sia mo pe ko na ni stala na mina ai ma do ne tau taha ka ko me ko fa story ai na enga tai ai na ke te fa me ta ka ho ko ke te tau wa ta Sini ka do be ro tau taha ko form 5 ko lagi ko me fa story hono ho ko ko me fok na ma tau mo ke lava skuti ka mama yo kala ne ko se vito ka lolo tonga tu pe ta o ye ono hiba iga ono malu ko tra ma ye foto form 6 o ye ono hiba ka mo mara te fok ke me ke ma na ma alo ko ka ta ta form 5 ma go ole o living form 4 Yang lain gue na asus kursi hiki gue ke form 6 na ue form 6 ai kalau makata kursi yo no malu na eleva kasi na 6A 6B na boy ai mai na mai ke 6A na vai at piola 6 kursi ai ko sen ko ya na for CV New Zealand UE atong high school ya no hipa ke mau form 16 na mau toko matap pipi dan ai ke ka for lama ko New Zealand University entrance exam mi tonga yo no hipa na to va ko to vale ko ya 6A ka to ai ga ta ye 6B ai ko osan ko form 6 ko ya na to la here na combine form ono tolo ma tolo no wa ka ko lava ko to pa na lava ono hiba ko fi to tolo be mi ono tolo kono to ono no wa ai ko apu sa sa ai se to mi ya ke ai ko klau ke mi ga ne to ko ma wa ki sa ma ri ko no ho ka da ko ta ma sko si difícil sama efam mari kan ko ha ko no ma wa ko ko ni ta fa sila ni mai no mai ai kamata ko ia o ku kai ke asmai pe ko hai ai ka fa ko ki minute si pe o hai ka fa ko le reina ke si ai pe ko hai na la hita ne ta ko he time na ke ia ko iyo mai ngo fu a bet mai no mate ki mudo a walls lagi tahu kita ada sisi tahu kasi mo to atala lah mo nana ta kan to bisa kau fa ko tong na sino lah yang ka kyo na ta to ke pakin mama eta mo do ko ya kaya kan ki kau fa ko ya como fa form 1 Osani tu fuli yang san na wag ta fa ko ko to na fo kan mi at mo ai ko Osani kala pulau ko la tu ta bulwel anet vi ka ko me ta fa story ta ko ya ko fu si bi mistonga na fai yo no fa ana ye ki misto kalof na ma san na fa ka fa ko le rei ta ka tonga ma ko fa ka na fa ta hai isita sempre fui pai na orang fu fa ko story saya bedah ini financial binga mo fa talan mo ko tanoma ni
Kalau mana ke historia ai ba ma denga hanu ke mana da historia. Me apango na drop after form 4 ka fa Chinese. Iya. Malah pita koe ni kita tahu kalau mai ka salot, mesti ope ke taimi ke to hatau ki te wanoa o ke tani mai foka klovula, malah ele la mai klovula. Sa te koe mahino a kamatanga a kohe ngai te whakoia. Na ka fo ki to kosi na lava ke na o mai o no foi atalanga, Ka ke talanoange ki he taimi na ke atalanga ai mo e to una ke ai. Pe mo e tu kona ai ai feohi mo e kaupuristu tuku pe mo e kolo tonga ho ai. Malo salo. Alo se fita. Ko manatu ki atalanga. Ko e whakarata ia no fōko i ko tau toru ko e kautonga ata. Pe hangi ai pēna tau pe tau toru ko ke fo o e fo noa ka tau toru. Ko hui ko tonga ata o ke mea toko ni mea toko ni whakatonga. Pe au tau lea whakatonga ko toa pe ai, au tau whetoko ni aki, tamai ki tangata, ma tamai whiwhine. Pe nai whakarata au pita no fōko, hui ko tamai ki tangata whoki, na nau apprentice, Pe au kuia e kau tamai aina e nau ki se nit. Pe nau tō o kore ke nusia e nau fō, he tenda mau fō ai, kai mai te ki mea Pea koe tahe koe mea le rei, sifa peka mai kau tama ko ia, sifa mafle. Nana wa ko ngā au e whukpanau ki vahe nau tō. O wale peo kua taimi nau sau te mai ke mau ki o ewa. O ku sai au pita e no fō, pea petoko ni aki e no fō he a ko. Ta mai ki lalahi nau toko ni mai au ke ute unga. U te o motoa na kai laku ia. Mau mai pe ki atalanga o ki ai pe ai te unga ke tui. Ka koe mea makehe ko whoko atalanga mō mea ai pe koe apia nia nei mea e ho e ki o au ke a whio e tui te nau ha ere mai mō mea mai ki Nusilani. Pena e a koe a whare alo ia i Nusilani. Pena e pau pe he taim lahi ke o te mau wā ke tau e whainga moru malu koe o e mea ku tauanga ke ai tonga ke a ho e ki. Pea na ere au pita mai kau kuki Neo na taime ni na nge una ki fofonga ita mai ka na sai pe na ke ita mata ka te au na hange ko lau pewe o te hu ki fare avi e te mea toko ni osko ya pa te alu lewa ka koe mea whakalata tā koe whi toko ni aki taime ko ni na iai foka ko nai helu ko ana ka whilu ngaki ko Caroline ta mo te au ko litia maka kau whaki. Mauto o mai mauto mui mea taha, kuna wha osi e na wako na tō. Papau nea mau whainga tā ia, na ia e kau tama koe niko e kau tika ko toa ia e reso na nau whai. Pea ne ongo mea ko toa pe, koe tae la tā, na e kai ke fuongo. Koe koe noho whakataha. Koe ko tui koe mea re re ia he te o mai koe ke transition me mo ui koe i api i tonga, koe o mai pe ke api i Nusila. Tana e pe ki taimi a sa patena mau whao ke lotu. Ne mau ki kau hiva, ne pe ki tā mai mea rea ke tā ke mau hiva. Koe ngai whio i whakalata ia ka koe mea ke taimi koe ke a ko. Tak tā whai pe ne a ko. Ka koe lere mea ko toko ne a koe ke taimi momoko. Koe taimi na e o ngai ki a poloa. Pea ko pau ke ulo hita. Pea ai mo lai tau sia tonu he hita ke whaia ke inu mai mawhana he po uri. Ka koe kumana tau ki atalanga, koe wheitu lelei ke whaia e a ko, pea koe wheitu lelei ia ke wheohi pe mohoto kakai tufonua, pena lelei mea kotoa pe. Pea koe ki ia pe mo ki pocket money na mau, koe ki se ni te whia, te aiwa pete ki te ke pasi, whaka poto i ki se ni tena ke kira se ni na mau mana pia se fita. Pea koe mea kotoa pe ia, na e mai pe te mea ke whaia ke te fō, tu wha mai mo ki mea ke mea whakaisini hang koe kiling fōru ni, whakatapu, koe kau ngai mea pe. Ka koe mea ke no fō, fō i whakatonga le rei, ka neo koe whare ea mo tēnā hope hoto loki, ka kufo i whakatonga mea kotoa pena e whakalata pe ke te au, iang au no fō ko ia.
Malo se fita. Malo saote. Doko na pitoe ke whainga koe. Nā kai lava mai ki atalanga he konga koe. Ala foi tai mi toko si, tai mi mahak tātātā ke ahai. Ka koe tau whena ke iai saote koe ono. Ono nima. Ono ni ma. Io ono kata. Iyo. Pena ke ala foi ki Epsom Girls Grammar, ko ia? Io. Koe hana ne hoka osa Epsom Girls Park na ke hoka tuki whe. Na Hawaii ke university. Iyo. Pea ikai ke fuloko lele ya koka na te maupe whainga maari ke hoko atu ke ako whawhai ako. Iyo. Pea ulawa ai o mau ki tikite ai o whoki mo ki tonga o kamata whai ako ai. Malo apito saote. Ka whawherogat Kolombula, ula malo lava mai. No mai pe ki he tonga konu whaeke o ki whakawheroak pe koe mo mai haki mite i tolu pe wha. Koto me alahi mai pe. Kau pe koe manat meri e. Pea kau pe me manat tamaki ke api ako. Ka pao ke whi whakao mai me mea koe ia. Nau ki lai lahi angai o tau tau katoa pe. Koe ke meri o toa pe. Kai tuati ki whai maare ka koe patau to. Viro whakaos ka tau tu whai ake. Se pita maaro mau e tanga maari kan kau e program ni. Aku na hu ki ko hai e tai wa ono au tak whakaos e tai wa fita. Ai ako ko tau na si school si e pe to ha no sian ko ilo pe ke enkolo te hua toi ko enkolo kon mo ha wa to ko ke tame ki sai pit ko me abe ko so proud to be an ex-student of Tonga High School. Ko hange ko me na ga tari te nai ko confidence ko kai ha me ai te ulifia ui ai te ufo ui ai hekto mai koe to osme a ko na wange pa ko tari ta ngawe check of all trade Iyo. ngawe pe na wa tahi tau fa maharo engineer fo tonga o tau ngawe fa de koloa tau ya tangai e vano ai haro I hara tau wha mahara tau e tō. Haua wai pa whau ki New Zealand. Hau ki New Zealand o hu he ngāue. O maa ngāue lere a pito kore. Ngāue tere o ka mea mo ka misingi CNC pa ka computerized command. O marunga pa olu o whakalere night shift. Factory and the foundry for now. Now I thought how yeah now Korea Post now we mahal well no for me I to focus o alwak na alwak ni o ta ai ATU ko o te ako pe ke CNC pe o ma o he fare tele plastic ma o he ta ni ma pe no fumai le mi ai o alo ma nga o he koristo ko abre college ko nga o tu fi ve me ta ngo we ama fe ta ni mo pa no forever pension ya ta eu Tavalo. Tava. Ono Hawaii. Pa o ma upe fangi ngawe. Ma pa mo tau fanga family pe na fangi ngawe construction ba okay. Ko ngawe okay le pe ai. Ko ma upe akse ni te ko ma foi mai pa. Oi. Ya yo ku hoa pe mo fa na to ko fa. Ngau na o hoko ke nau fa na ako le bitu pe nau na le Fa boto iyo. mo fa na mo puna Alo. ko ma ko ki ta no pega dia ko me be ko
tau la hi ka kai o na to na o to ai ka ku long pe ai ka ku me ko na ko ai to ai ko ke ko to ai ko ka yo lo mu ya ma me ka ko trafiki mo ta sai o sai apita o ka trafiki no ai ka ko tu ma be ke to no ni ya fa ai ku le be ko hinga be ko wa ku tanga ina wa ko ta mai ki pot na wa ma ga ma hu fa ta ham tu fina ko ria to ka ya ta ine poto la hi mun ko ya na ga ke aku untuk siapa ta wa ko ke si bi ku ma tango tu lo ve lo ka sia pe pa me wa ko te dia to to ase ka hu mai ya Kalau kau mau itu, ni apa? Sama sini kau net polo. Kalau sini mau itu aja, kalau sini mau. Kalau kita mai foto lele, foto mau ni nama awak foto apa mau fioh lah. Dan aku pikir dia, mai merah. Mama dia foto mai. Aku formal lah. Hai. Aku saya berdua. Ini hanya mai mama apa. Mau tu lah. Alo fai a me ko fai pe ki ta ya ku ma we pe fan ki fa nga ma ri e pe o ma o lava o tau ia ke fa mi e se fita mahalo ko ki ta la no pe ya Malo bito. ka te ho ka te ta no ro Iyo, malo o si kakato maena. O tiro ko malo ko mo ui fa kina ke ma o ya me akweli te na mo feo he tani. Atu mo tau tak me te ua, koe ha au manato ton ke amla ken ho tau fitni ma, koe ha sio ke kohiri, mai me ala ke pe tu mai fu tak ni te ua ko ni pata to ma vai. Ka tau to kamada me tani ta taita. Iyo. Koe mea ping te sio koe e anga koe foi taimi fia taia e kumo ui e taimi koe na huai ke tonga ai. He na te ngoi ki taia ku whange koe ko tau tolu koe nā koe tonga ai, na e tau whainga culture e tau tolu. Na encourage whaka whai a koe ke tau tala noa pe tau, na ke peia ke ta off ki tau tolu ke ko hinga pe koe na ai hau eiki. He nā makalas whātā mo tui waka no. Tau mai na pehe ke aia pate. Na kei whuke fu mahu inga aia ka aui ta koe ko tui waka no. Na siare whuke te mi koe ia. Ta koe e no pere. O ki hena siare weekend e whanongo mai ko tala loa koe nā pe ko tui tini mana tu le rei pe koe. Iyo, koe ia. Ta koe na sisi tahe mau kalasi. Pea na hange ia koe haki pe mau kalasi. Ko hinga na ki fusisi mana tau hiwa pe ia. Ke siare ahon he kai te ke sio ke ui ko pe. Kai, o mas whawhela ki mau mo te waka no. Ma whela ki mau pe mau mo te waka no he school reunion. Iyo. Ko ma wha alma pe ki ai. Ka koe pui tua koe e kumo ui e hu koe ke e gako koe tong high school. Kai kia tahai e lau ki ai. Hange koe lau a kolo ula. Ko te whaha mea, niango pe koe ha, o ku whai kere rei taha. You know, I noticed that time ago, mo ui, which I think is koe fu, pākore reia ka tau tō. Pea koe taha, koe ka whai ako, na fu sai au pito, ko na mau koe whai ako au ko kā, ko ne tina lātu, koe Mr. Brown, Mr. Snyder, Mr. Stubbs, Mr. Grubner, pea mo Mr. Walsh. Ai koe ngā kau whai ako le rei a pite taimi koe. Ngai ha Miss Quitchley o koe ke asimaya he whalau. Oh, sorry, ko Miss Quitchley, koe ana ki. Moani, na mau form ania Miss Quitchley. Pea mau alurewa o form 2 ia ne tina lātu. Na e ako e hakoa, square dance ko ape koe ha. Teke sio he mea paka
ene ke te moni ai koe ke ai e wa e ke step ki he step ki he ko me mau toi hange ko mau toi tau pe mau to mau wa e o whenga ngana ki lalo ka koe Four square. Ka fourth koea. It's hard. Ka pa mo ko ki tawanga mantu ko tau tol ko tau olunga pe mo me ko fourth koea pa ko ale vai ko hi ka al mo ni ma mo ai fu ve mo nga he ho me me pe. Pe kai ke fu lai fo ke me na tau pe ta pe fo ki mai leva mi switch li ya. E ke to ho ko to ya ko square ta. Ka ko de vai a o a ko ha ko. Ai ko Poi. Mario Mrs. Medicine. Ko e na e kaucho pane ai poi mo me fa kon seti ki ria hona. Tai mi fa lata mo nia tong hai. O seti ki ria hona mau kai lere ai pe kai ria hona po. Esa lote. Poi. Ko me fa ki na sa inga fa ka si poti i ako. Na e ako pe ko hinga ke lava ke ua to. He na ko ma uia ke ma ke alu ki muri. You know, ko tau mua ia ko te hu ke tong hai o stu pe ata mai pa ko au ki musila na pepe ki musila ta ko te au pa ki fis ko te he te au ki musila but anyway ko au mai pe ki nusilan ana ngai fe tu ke ka ko anga ko kusio ko tai mini se vidanga ko anga pe sio aku hange ka uia ko fa halo mu ia ko ko inga fo ke na fu strict apitu ka tau tolu ia ai le fa pawangi ko na ato ko ki tonga na ia fe tai mia na ke na la fa tonga pe ta mai ki ia ko te fa ke le ai pro ke ni mon ko ale ai inglisi masi ne ngo ma tai to ia te fa inga ni i ka ko inglisi ko ke fu sai Te tau ke mo ko ris lo tonga ho nga au e tari. Kai hopefully ko ai ni ke raise the bar. Raise the bar back to how it used to be going ai fetu ta ki mo mea ka ku io ka ko feve ku fra ki la fra asat mo mau kala si Io malo pe va pe ko o fa fare vai si os malolo palu va u ka tu polahi ko siunipa ko hasmuka si malolo moia la vinda he muri os malolo moia ko taka se tonga ko analatanga li tatafu mere lolohea a piula funaki ko ana fekau lucia lui mo pua foliaki ai malolo moia e tamai ke fine pa ko tamai tanga tale va ma kalasiko ko toni kai hau kerepi makaufaki ko topi a pensimanta po weu ko Inoke Filipe Simeone Sefanaia ko Siamau Sione akau ola me foa pia mo kavenga tuitai ko Alipate ko Stareki nesi toki malolo Stareki Toni Kaiau, semisi tamoe peau, ko Epahame Tuli, ko Kirif Panisi, ko Viriami Ateaki, os malolo moia, Makahokovalu, Aripate, Tufui, Endo ko ta ko friam tau fa mandui tari tanangal. Main. Sain ke pea tui tui vakano mo ku foi o faanga ku William tau. Fa petai. Io. Ka mea na tu kwa kai fra muy sio ka na pe e salote ku ngalo si ono tungane i kai. Tu ku pe ke special pe. So special. Muy akai mapo Io. Toi hao ko hiko matu. So fuvave o champion. Io. Malo bito. Io. Ko kita momenti kon oktoi, tu ngamo ke va. Fa matu ya tu na mau waki sila he basketball ai sinia ka kai te ne u apiako. Io. Ko mau timi mo salo te hetahi va ononima. Mana si e ngai tim la mo tau na mo. Kai
Tai va no, tai va no. Ia. Anonima. Anonima, Yeah. Anonima o te. Oh yeah. Malo talita. Na tau kei tau tahana mo taha fitu e u a Oh, pia yeah. na tau o fu. Yes. Ko ia sa o te. Ua whana pa ua tolo. E kai ko ai beni ke na fu ai fu achievement na tau vai na tau kei iki ka. Kana na nari tala hui kana e. Toa. Kana lava ko toa pe, Mari lava. Todo. Sima, onko mo ka koe pata ki moment kono toe ke tu mai ke vai mo toe malo. Malo pito se pita. Koe hange pe koe ngai manat meri koe kwa fugia na ki taka veo mahe ke ya ko o mau e usila whakatau. Aia ko me tau e micheti na mau e silai pia ala ke junior mau e silai. Ka veve ulele na ke mau. Ulele na ke mau. Koe mita ni manoa, mita fitni mita te au pia mo e puna long jump pia mo le fuka. Aia ko au ko te ulutui, ko vika mafi, ko ai mau tō tahe mau ko mau kaulere fuka ia. Asta de matangi ko ina wha he tolo. So ko mau ki great na mau wha me monu ia he sport whaka ko ai ko tai bene mau tō lulu ai mo tupo whahe e tai mga ko ngā whanua. Ka koe manat, ka koe whainga maari e kia kita whawhoi tui e high school. Ai lava mau e mo ui ko lava peo tau he whamiri ka ma fua te ngai ka venga. Whamiri mo ngai toko ni atu ki e tong high school e whainga maari e. Ka pehe whoki ki ngai monu ia tau tau to whanga ko to ai ko ngā pe ko tau o ke api ako ko ni tau ako mea pa whenga pe ki tau whaere le taha e whitu o to pe tau iai. Mahalo ko ia pe se ki. Malo pito siva, malo pito e tanak mai ko na. Ko sio ki e kai ka taha ia e ve tuai I ho tau ko. Ka ko mana mahalo ko kalas ko micheti ko tau tolu pe na tau kau he fe au to. Ia na kai ka micheti hai ko si ke he. Malo mai no mai ngai mene la hasalote. Oh yeah. Ma ko tau ia na mo fu si lai ai api ako mai no mai ko tau fuke mahara tau kamata tala si mutu he paske net polo he time ko ia. Na fa tau tolu he te unga. Ai mahalo ko no ui ia. Ko rompas, eh? Rompas. Nang tau rompas pe tau le tau hu.